Korang perasan tak bila korang berada dekat tempat yang orang ramai, you become unnoticed? Kenapa tu? Sometimes because korang punya keberadaan tu tak ada signature, no presence, because no sense. Without any sense dekat you punya body, you are just another face in the crowd. Macam aku pakai ni, aku suka ni, bau ni, ni solution aku. Bau mask breathing yang senang orang nak terima daripada brand ni, sama yang parfum punya. Orang blend concentration parfum more than extract the parfum, tapi memang nice bau dia. Set profile untuk bau ni memang best. Dia punya opening dia dengan lemon, green apple punya scent, dry down dia becoming amber punya scent yang orang kata smooth dia running trailing dia. Orang akan rasa senang dengan keberadaan kita di sekeliling orang tu. Kita kebanyakan orang, dia akan remember kita how our look and how our scent. Bau kita tu, that is our signature scent. Bau yang baik tu dia akan linger around lama tau. Macam orang panggil fiash kan, bau tertinggal. Macam ini bau dia memang must breathing, all time favourite nya. Brand Lindor ni dah bertapak lama dalam local punya industri ni guys. Harga murah tu ukuran pada masing-masing. Harga okey sebab selalu promo. So, korang boleh cuba macam-macam line up daripada brand ni. Macam aku sekarang ni, ini the best hari-hari aku pakai. Siang, malam, memang sedap. Semua je, relax. So it just suit you. Ni nak bawa dalam poket pun sedap. Nak cuba, grab daripada bag kuning tu. Okay korang, jangan lupa try, tekan, cari time promo. Bye.